December ni sang ni le som ni pali tho tran ni ania sport news rang kan ngai thale do na ni boxing khovela mizong ming amoi le ta a mizong ming timoi tu chu ramthar lunglei tlangwal laldin sanga ani mizo tlangwal laldin sanga chuan Michael DeCarty Nelson Canadian boxer chu bantamweight ta WBC World Youth Title in chu na boruk sang taka Bengaluru khopuya mizo tlangwal hian na hlado acham White House Bengaluru wai neka hian mizo tlangwal dang F zoram channel wana lompuya ta poinan king pui an ne ve a WBC India title base tu sealer shoi tluanga ero a king pui laka vandoi zoka atang laldin sang hi mizo boxer zinga WBC World Youth Title la thei pani na ni in kum sang ni som ni pakhat khan lalrin sang atlaw chuan WBC Youth Super Featherweight title alo kolto kum som ni pakhat mi ramthar lunglei tlangwal din sang hian Canadian boxer Michael DeCarty Nelson apmachona atir lama mi khwal tlangwal Michael hian in nek thunun zokin mizo tlangwal din sanga lu a hai hiala tha aphang man le round li na khel ani atangin LPS Pro Fight Champion lai din sanga NCM rema a nek chuak nema a fitness a thati a khela alangbok Bangalore khopuya Canadian boxer tal boy tula round red an khel me chuan mizo tlangwal ading changzoka atrang mizo boxer ta coach Arnold Chuanoma Sete Boxing Academy nei tu pa chuan atir lama kan tal boya ma se kan khel dang kan thak chawa kan khing pui lam kha an tal boi veta ni ti in ne na an chan nuwa asoi kumsom ni pakhata upa ramthar lunglei khosamek din sang hian 79-71 77-74 78-73 in unanimous decision in ne na achang ain lanna WBC World Youth Title chu tur hian kumsom pariata tanga kumsom ni pathum in karni angaya ni voi kwa in nek professional huanga amachon to mizo boxer hi ne na changtu jok alani 5 ani din sanga ne na chanti hlu zual tu chu a ne ta Michael DeCarty hi ne in boxer thatak ani a Canadian boxer tra hian mizo tlangwala ton ma hian voi kwa professional fight nei in voi riat ne na changa tum khat ero atum puine nanin ne to ka achaklo na masaber chu din sanga din san zana atong ta ane tlom nei lo record duom taka chel mek chu chun zom zel tumin India alo chuang chuaka ma se din sanga ma sete chuan he boxer hi atlom thu asoya sete vekian din sanga hian mabak eng takaneya a record po athale akal zel dan tur ero kan la soi theilo ti ina soi inri ni zana hian din sanga baka mizo boxer dang po anin lana F zoram chana chuan Nobarto Tano chu unanimous decision in anne a cherrun tlangwal zote hian professional fight voi som pakat amachon na ni in voi riata chaka voi thumatlom Vana lompuya point unanimous decision in ne na achanga Uganda boxer Kagemu Ivan Kigachu super lightweight ta ne in OP hian voisom pathum fight amachona trangin voisom ne na achang voi thumatloma achak zinga voisaria a khingpui a knockout sil shwetlongan voisom fight amachona WBC India title base ya ma se light heavyweight in land boxer hian Ritesh Singh chu unanimous decision in ne lowa voisom fight amachona voi thum atlom na chi ani Mizoina I-League club kan nei on chunchu Aizawl FC anni I-League ka mizo langa khel Aizawl FC in zirtop ni zan khan kaithar SC Bengaluru chu 2-0 in an ne Victor Lalbiak moya hotetan tu season an chak na masaber ani a Aizawl FC hian I-League match ni an khela goal an la chua lova mizo langa khel chungin antlar nung aphui thale MPL 11 champion Aizawl FC hian an mani ang boka point li mutu Gokulam Kerala laka fiana an machon ngal dona Nimin Khan Aizawl chua sanin December ni thum thole ni zandar saria Aizawl FC le Gokulam te hi EMS Stadium Kozhikode anin machon dona ne Rajiv Gandhi Stadium ma Karliam ta zirtom nien khela hian mezo me pui sang khat borvelin Aizawl FC amuna an troi oma
Amuna troy om thailo ten mobile phone le TV kaltlangin Aizawl FC in kel thahnem takin an thlir coach Victoran Demponen an ne tok tuma tragin player pakhat chawa thaka Mizo club hian I League 2 champion laka in kel chutilu tukin an thunun ngot thei big lo ani tlarma lalrin zualan bulatran thra a goal nor na thailo ma se minute somni pakhat na mi khwal team defender valana back pasu keeper bordoloyan dang thalin gola aluta Aizawl FC lamin he goal hi rei tak mashuai nana an man nuwa second half a Bengaluru lamin crossball hiarte ronti perma se bench atrangalun lalriat puyan box pona trangin somatlang te ball pek chu ko zetina pet gola hriata hian ache chiat berlai puama ringam tu coach Victor alama tlan pain avaku ngala Victor hian hriata hi Chanmare FC tana base ya phaklo lai point I League khel tlak ani thu alo soito ani Aizawl FC hian tun season a match somni panga an khela trangin MPL Aidai football le I League ka chaklo voi khat chawan neya match somni panga goal khunglo tum hi voi khat chau an nei bok ani MPL le Aidai football a Aizawl FC goal an khung nema an tlar nung lam aphui thatel bok best nung pasaria Aizawl FC goal an chua to lowa an record aro pui hle Aizawl FC coach Victor chuan Dempo laka chak theina hun tha kan bo pela Bengaluru a ero kan phuang ngein kan chak chuti rualin insiam thapna tur alatama ball kan chanin kan in rin tok le zual atulani ti in asoibok Mizoram Basketball Association chuan November ni somthum in rin ni khan Taxation Department Auditorium Minekoa kumsomlina Ruby Jubilee anlom an shuai tu luile an advisor ni Mek Education Department Minister Dr. Valal Khanachu khwal lian ani kumsang kha zakwa somsari Parukhan Mizoram State Sport Council how to 10 state level association frang an siama chungzinga chuan basketball le volleyball association po adak body in dinani amaro chu basketball hi mizozinga khelan tamlo awangin mumal takin he pol hi a umzui talo hunakal zela kumsang khat zakwa somriat pania je wansang zola mission veng chuan basketball a NIS coach aron zir chuaka ani malakna wang hian basketball khel thin te po anlo chove ta pheu ani tichuan kumsang khat zakwa somriat pali aloin her chua chuan Mizoram State Sport Council pompuina in Mizoram Basketball Association MBBA ti indin alonita a MBBA hi Mizoram Cooperative Society registration tati ni in kumsang khat zakwa somriat pasaria Basketball Federation of India a in ziak lut ani kumsomlia liam le me chuan India IO khel thei Mizo player baka manager le coach tepo an omta hiala Mizoram Super League peichu India Rama Basketball in elna chang tlungzinga mi ni in Ruby Jubilee lomna hian MBBA office bearers lo ni to thinte ngai hruina thil pek ni in international le national level a mi hlo tlingte choi moina hun man ani bok ani Mizoram Table Tennis Association noya in elna lalro kunga Memorial Mizoram Ranking Table Tennis Championship sang ni somni pali chu November ni somni pasari atanga ni somni pakochung kan MTT Hall kol thei huana khel ani a he championship a hian Mizoram mun sang atangin table tennis player charwal za somni se tan fuan khoma in elna pui per men singles huanga scholarship tangwa lalruat felachu ne tu omlovin a champion Mizoram University bultumin all Mizoram Karate Association player palile team official pakhachu All India University Games Karate qualifying round khel turin an zin chuaka in elnahi December ni khata tranganinga chungin Chandigarh University a nei turani Mizoram University Games Karate qualifying khel tur te hi All Mizoram Karate Association Secretary Sensei Ramtharan Ashwaya qualifying round paltlang te hian nakum January hian University Games chu Rotaka an khel chunzom le ngal don ani Judeo LPS Pro Fight sang ni somni pali chu amor bok a naita a in rin ni zangkhan semi final khel zo ni in final khel tur a chiang to
final chakte chuan title fight an lamma chon le zui don ani December ni thum thole ni zana bantam welterweight le middleweight title chu tur zon na final nei ani anga mizo meche boxer be sei pali in lantelin women's challenge fight in nekvoin ni a don bok ani Mizoram Volleyball Association MVA buat sai under 17 boys and girls volleyball tournament chu voina tangin kheltran ani dona December ni atanga December ni ruk zir top ni thlenga khel tur ni in December ni ruka final khel ani ang in khelda hi tuikwal indoor stadium le chan mari wei sa ta khel tur ni in mi patim somthum le meche team ruk anin landona mi pa hi knockout system a khel ni in meche ero pool nia training pool champion ve veten final an khelang tournament che thale promising players som ni nena D3 business enterprise incentive cheng sanga chokpe an ni don bok ani Cricket Association of Mizoram CAM Nuaya in Elna President's Cup sang ni som ni palichu voinia na morbok ani dona Chokmadar som pakhata suaka cricket stadium si muya Chan Marians le chinga vengten no moy anin chu don in rinni khan semi final khel zo ni in Chan Marians sian ramlun venglai chu wicket rukinan le a semi final masazoka chinga veng chuan wicket sari in le na an chang he chanchin buat sai lai hian final result hi kan shreman talo ani tual chung volleyball huanga hriatlo silal dongkima Som thum pakomi chu ninga ni zan khan aborala zirtop ni khan vui liamani hun tharveng mi donga hian volleyball huanga hlotlin na rang achanga kumsang ni pali central wayame volleyball tournament a khan best spiker ni in kumsang ni somni patni central wayame in elna huanga best setter ani bok Jharkhand general election a duty a kalin November ni somni pasari ni lai ni khan Mizoram alo ho a alo ho nu hian atho a ha thuta Adventist Hospital panpui ni in doctor ten thei top chen en kulma se an chan thei talovani Mizoram Volleyball Association MVA chon donga hi an ui thu soin akal santak achung ta chu pathian in ompui se an du thu an soi tual chung pro volleyball PVL khelso ta ka kan hun tharan champion zinga donga hi alatel phak hial ani FIFA buat sai choi moina the best FIFA football award sang ni somni pali dong thei tur nominee chu zirtop ni khan puan ani a mi pa choi moina dong thei tur zinga Ballon d'Or dong tamber Lionel Messi atel Ballon d'Or dong tu Rodri Baka Vinicius Junior Erling Haaland le Jude Bellingham ten telbok the best FIFA football award sa hian mi pa le mechia tan player coach le goalkeeper choi moina oma heng choi moina ta hi fent ram tin mi pale meche captain le coach baka ram ayo journalist ten an thang don ani mimal choi moina baka hian FIFA fan award a oma he chu fan chewin an thang don than thei tura an chop chu Josh Armando Craig Ferguson le Guilherme Gandra Moura te an ni a FIFA.com a vote thak thei ani FIFA meche goal boy thantumin kumina trangin in elna anda tela aminga FIFA Marta award avwa mi pa goal moy thanna FIFA postcard award a omzel don boka Manchester United chuan Everton chu Old Trafford anlo mi khwala Ruben Amorim nuaya khel Manchester United tian Marcus Rashford goal ni mangle Joshua Zirkzee goal ni mangin Everton chu 4-0 in an a heng khela hian Bruno Fernandes le Amad Diallo te chuan voi ni ve assist an neya Marcus Rashford le Joshua Zirkzee te chuan goal ni ve an khung bok ani Manchester United tan Andre Onana chuan goal vengin Mastroe Matheus de Ligt le Lisandro Martinez te center back a omin midfielder Amad Diallo Casemiro Diego Dalot le Kobe Mainu te omin tlarma Bruno Fernandes Marcus Rashford le Joshua Zirkzee te dalu an ni thungani in khel pui thlerin Manchester United in 59.9% ball changin shots voisom pakhat an ne atanga voinga targeta akal bok ani nizanin khel danga Chelsea chuan Stamford Bridge Aston Villa lo mi khwala sithum fain ne nan changa
Nicholas Jackson, Enzo Fernandez le Cole Palmer ten hein khela hian goal khungin Cole Palmer le Madueke ten hein khela hian assist an nei bok ani Chelsea tan Robert Sanchez chuan goal vengin Marc Cucurella, Levi Colwill, Moises Caicedo le Wesley Fofana te tlar hnunga rem an ni a Pedro Neto, Enzo Fernandez, Jadon Sancho, Cole Palmer, Romeo Lavia te chu midfielder da ni im Nicholas Jackson chu forward da lu ani in khelpum pui thlerin 64.1% Chelsea ball an changa shots voisom pasari an ne changa voi riat targeta akal thung ani Tottenham le Fulham in khel mu nom taka goal khat ve pen team ni tenin ne to ka he in khela hian Tottenham tan Brendan Johnson chuan minute somnga palina goal khungin Timo Werner siam sak ani Alex Iwobi siam sak mangin Kearney chuan goal a khunga Fulham nen hian goal khat ve pe in anin ne to pha ani Nizan in khel zinga in khel mu nom berti ngam Liverpool chuan Anfield ta Manchester City an lo mi khuala Cody Gakpo Mo Salah siam sak mangin Cody Gakpo chuan minute som pahnih na leka ma hruaina goal khungin Mo Salah chuan penalty mangin minute som sari pariat na goal a khung chun zoma Sydney fain Liverpool in ne na an chang Real Madrid ne zolim Liverpool tan Keller chuan goal vengin Joe Gomez Van Dijk Andy Robertson le Alexander Arnold te defender rem an ni a Midfielder Szoboszlai, McAllister, Mo Salah, Cody Gakpo le Ryan Gravenberch te da ni in Luis Diaz su maltlatir ani Manchester City tan Ortega chuan goal vengin Kyle Walker, Ruben Dias, Nathan Ake le Manuel Akanji te defender da ni in Gundogan, Bernardo Silva, Matheus Nunes, Phil Foden le Rico Lewis te midfielder da ni in Erling Haaland chu forward tatanda ani Liverpool lamin 43.8% ball changin Manchester City lamin 56.2% ball an changa Liverpool lamin shots voisom pariat na in chung zinga voisari chu targeta akala Manchester City lamin shots voiriat an ne changa voini targeta akal thung ani Inrini zanin khela Brighton chu Southampton den goal khat ve penanin ne toka Crystal Palace le Newcastle United po goal khat ve pen ne tokin Nottingham Forest chuan Ipswich laka 1-0 ne nan changa Brentford chuan Leicester City 4-1 ne in Wolves chuan anmi khwal Bournemouth chu 4-3 an ne lova he in khel ngai ven lo big kan ti zinga hian result barakai tia han soi hat turero aum lo thung ani In rini zana vekian Arsenal chuan West Ham United len chilin singa zet an khunga West Ham lamin goal ni an khung ve bok West Ham tan Wan Bissaka le Emerson ten goal khungin Arsenal tan Gabriel Trossard Odegaard Kai Havertz le Bukayo Saka ten goal an khung thung ani English Premier League baka hian Football League sang in khel result hantar lang thuak ta ila Chuti rualin Football League dang thungero hi chu chip chiar takin kantar lang lo thung anga club lian kanti sang te result bi ka kha kantar lang thuak don ani Italia Serie A lama AC Milan chuan Empoli 3-0 in an ne a La Liga lama mashuai reng tu Barcelona chu Las Palmas taka 2-1 in an tlom khut thunga French League 1 lama Paris Saint-Germain chuan Nantes 1-1 in anin ne tok puya German Bundesliga lama champion Bayer Leverkusen chuan Union Berlin 2-1 ne in Borussia Dortmund le Bayern Munich te goal khat ve pe in anin ne tok thung ani French League 1 a vekian Montpellier le Lille te 2-2 ne tokin Lyon chuan Nice 4-1 zetin an sopa Liverpool ne lo zolim Real Madrid chuan 2-0 in Getafe an ne a Serie A lama vekian Napoli chuan 1-0 a Torino lo ne in hein khela goal khung tu hi Manchester United player Louis McTominay ani English Premier League lama khan han lut le ta ila English Premier League table thar ber po amu nom khop mai table thar bera hian Liverpool chuan khel som pathuma tanga point som thum pali mu in voi khat tlomin voi som pakhat ne nan changa tum khataro an tum buiten in ne tok puya
goal difference plus 18 nei chungin ma an suai Arsenal chuan khelsom pathum atangin point som ni panga an hmu a pahnih na den hmun lua in khelsom pathum atanga point som ni panga bok mutu Chelsea chu pathum na omin Brighton Hove Albion chuan point som ni pathum hmu in pali na den hmun an lua Manchester City chuan point som ni pathum bok pu in panga na den hmun an lua point som ni mutu Tottenham chu pasari na ni in Manchester United chu point som pakua hmu in pakua na din hmun an lua mek thunga tun din huna Southampton Ipswich le Ulster chu tlar hnung moi tu an ni mek thung ani